Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal busyra wa ja'ala israhu min makkata muqaddasi fi lailata wahidatin ayatal kubra. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin. Wala haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Yang kami muliakan, kami ta'zimi Al-Mukarram Gorota selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Kulo, pribadi Bapak Dr. Andes Arifin Nompo, ya. MPD ya Ustaz, insyaallah. Yang kami muliakan, kami ta'zimi Gurundah, beliau protokol, beliau adalah guru saya mulai dari kelas 2 di YMPI, beliau sudah membimbing. Alhamdulillah malam hari ini berkat bimbingan beliau saya bisa berada di tempat ini. Mudah-mudahan beliau diberikan keberkahan hidup, kesehatan dan umur panjang, dan kelak menjadi barakah dalam kehidupannya, bukan hanya di dunia tapi yaumil qiyamah. Yang kami muliakan, kita hormati bersama Alina Tomalabita, Bapak Kepala Desa, Desa apa namanya ini? Poka, Mario. Oh iya, Poka itu dusun. Oh iya. Alhamdulillah beliau mewakili Alina Tomalabita Bapak Camat. Dia bisa ngiyak mapantungnya pada Pak Desa. Alhamdulillah adik-adik mahasiswa kuliah kerja nyata dari UIN Alauddin, alhamdulillah bisa bersilaturahmi. Kita satu alma mater, saya dari S1 di UIN, S2-nya juga di UIN. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pengabdiannya berkah di tempat ini, dan mudah-mudahan ilmu kelak bisa menjadi barakah ketika mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Imam, para petugas syara, ibu-ibu majelis taklim, dan seluruh jamaah yang insyaallah kesemuanya memagi-magi napa barakah ipung Allah taala asipulu-pulu ngertari lalana ion roma barakah. Nasabaiya peringatan Isra dan Mi'raj. Dua aga-aga iperingati. Iya ko iperingati si di aga-aga tu dua akatana. Melo iipu ba iya ro aga-aga nasaba angka hikmah na tampu rilalana. Angka keutamaan. Atau iya ro peristiwa melo ki mala aguru ngerilalana. Makanya Isra Mi'raj itu makadaki peringatan, tapi pacara mana makadaki pembawa hikmah. Magi na to makada pembawa hikmah nasaba ya sengi hikmah pak disengan. Jadi ya hadere okoe madosa ka kodega ka pak disengan talamatu. Nasaba tujuannya adalah memberikan, menyampaikan hikmah. Jadi mudah-mudahan. Jadi mak bicarogi nak di anak mahasiswa KKN itu man rasa kotannya ogi. Yeah. Maki Bapak Ibu sekalian,
Aja nani bicara peristiwa na alami Nabi ta jauh sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Aja nani bicara ya roh. Yang kedua telu agak-agak perlu sampai kangi berkaitan dengan Isra Mi'raj ini. Nomor sidi maka daya komelo ki siruntuk pong Allah Ta'ala cik ditataro mapacing cik ditoton roi mapamula oko ki rostar iya toro tapacingi iya toro tapakanjaki ya naritu atita sinin na tau malalang ngelauri pong Allah Ta'ala tau makasiweng imma gina sampajang imma gina baca korang imma gina pasidakah oko mana mi ati estar. Nah, sebab maka innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Tungka amala ang kasi manoran ang kapinasiboy niya, majappu tungka amala ay lolongang isa suage yakatay. Naiya niya okuy ati monro. Tugas na ati. Iya naiya ati makanja mana. Iya naiya masalah. Iya. Namo maga kanja talok ko tawe na rekoto iya tu tawe maja atin na tatay na napakalulo abyo. Tapi namo majaki lo ko tahu makanja atina tetap makalulo atau. Iya. Oleh ni contoh malio to bali bolata na hindi mapadiisi. Lasati itu. Iya. Di napakaraja kita na to chodo lasati itu ya tu. Iya. Jadi maku itu. Jadi yan iya ati malase masolang majamana. Dega aga makanja irita. Itu dia pa patungan na yang enggak majaman nga gagah. Jenang katau malasan niya itu las makala lasati patdiati siriati tandriati ina ati mana miha. Iya to na tu pasabar watu na melo mameraja nabita atin na yala jolo na ipatamo ko si di onrong kemudian diisi dengan air samsam. Dewa kada ibisay na sabaya ko di patareka ade to makada ibisay pa ako makadaki ibisay berarti macarepa. Na nabita din na macarepatin na. Ang kabanto makada itambay hikmah. Katotoo panrita patareka ay makada. De, way samsami melo ipancaji pak burah. Jadi yalingi kesempatan sigis sa atin na nabita. Na dua tu baraka na way samsam. Ya kuninong itay pak burah. Nomor dua, maso tau way kuninongi. Tapi ya koto minong air samsam. Aja nino bawang. Aja ni cicangi. Yala ya roa itu mak bismillah napa ini kemalai pak bura napa inu si tago ni gatangi roa no aja nalapoy napasa napa yemma. Kemudian yang kedua yilawi nan caji baraka di lalan nasinin napa kasiweta. Kemudian kita minum napa ipano. Kemudian yang ketiga kita minta supaya air itu memberikan barakah dalam hidup. Iya, jadi itu ini hajakan koto minum we samsam aja nakan nai napasa itu we samsam iku yinum. Iya. Nyampai tu dek tu na mega talut tagomo. Itu sudah barakah. Biasa kata malai cedek na bacangi salawat napa na 10 rupanna. Itu biasa kalau air samsam. Jadi payah ko jamaah haji, jamaah umrah, biasa tu kana pula we samsam. Maka mo gay balu nama koko di. Banyak dijual. Kemudian ipalalangi nabita makadai ayat subhanalladzi asra bi 'abdihi makadai okoro asra de nakada sara ya ko makadai asra berarti diperjalankan ya ko ka jandinding pak yaitu jandinding itu macenne 24 jam ni sesusiwan ni de na mungkin makganna akatalu macenne na sabaale na mi jokah. Tapi ya konalay pui mangiro jadindingin apa na puta na mo ka 50 macam na jadi to. Nasaba ipalalang. Makutiro nabita. Kenri nabita yala makijoloy. Subhanalladzi asra bi abdihi. Makadai aya bi abdihi atanna. Jadi na kada puang Allah Taala upalalangi nabiku. Deto na kada puang Allah Taala upalalangi Nabi Muhammad de. Deto na kada puang Allah Taala upalalangi suroy de. Maka dia pun Allah Ta'ala upalalangi atakku. Jadi ya komeki malalang ancaji ataki. Jadi ya roh ayat itu nak kada nabita de. Cuma nabita itu diangkat menjadi hamba. Makanya maka dia bi abdihi. Jadi ancaji ataki jadi angkat tu tahu pandrita pak malalang ipalalang ko pun Allah Ta'ala. Elaw Makkah malap law Makkah
haji. Nang kami ko kampung gitu. Guru ta sada. Angka tau matopo le belawa. Si runto ka ako ko la kautara na curitanga. Ano amure na mo pa. Amure na yero. Nasa ngurunto igurut ta sada o kumakka matawapa. Kali paghahapi. Urunto igurut ta sada matawapa. Ina persisto bawang gurut ta makada sila suran na garugurut atau kembar na. Sanalo si matawapa narunto si nasa nang kasiro na kalau terakhir ki jok kana di na jok ka gurutan na na mo mabaca doang ko masige peko carana nang kalau na di nagaga penerbangan imon rita tapi tuli makade pale miro kapa de nulle perangi nalapasangi na curi sisang na curi guruta matawapa pasil lempui nakabbi guruta makada naludung cicin na kacicin na cici perso ulawa naludung yero na panalik guruta kadang kacici tala po nala ni guruta na pasang na panapata rutawa pa si sana rewa pole Makkah rewa ni pole Makkah na kutanangyo ko keluarga na Makkah logi Makkah guruta saada nasa hade tuliang kamu mapangaja ko ni sini ko masige sengkang nasa laba itu ciciku tapi yang meniro na pau nasa laba itu ciciku engka tahu runtu ko makamataw apa persis guruta wasangnya tu alena ina de na melotan na papena dina nasa taro ni pamakoto to materiolo yana pole makka tapaman resukuru mak berasanji nasa mak berasanji pi matu ni uli guruta mak baca doh kat tanaiwi senang kan ni guruta pole noli ni ro angka ni guru tak pole iro guru tanau pole ko nasubui liman na sila kang liman na ko saruban na pasil lempui apa iyo na tay pun na care tulia meto miro nagirang-kira na sang meka mi tay liman na iya kong kay cici kuna pake berarti alena iya ko de gagay meka tanay bimak kadang kaga sila surat tak ko makkapada bangidi pasil lampu igorota no do igorota ro cicingin apa naling nakadali cicimu dia mu ihlas malenga itu tak kajenna podang igorota makada tala ni po nasede ala ni wis semmo makada mutesma napa makada gorota na podangi aja mau pau ya kecuali mate itu yang disampaikan jadi kami ko sengka pengajian nang kamatilau maka melaksanakan ibadah haji itu tania nabi tania tapi hamba maka demi itu pangapong Allah Ta'ala upalalangi atakku de nakada upalalangi nabiku de gurutan apa sana si baco almarhum kamu betul gurutan anak na gurutan masih hidup saya dapat cerita itu ketika gurutan stopi ceritakan itu maka dengan jamaah haji lau mak jama si bagurutan ke hotel rewa ipole Makkah si runtu guru tanah na guru tanah sa medisi-disi mui pak kiai ipole Makkah nase nanti jenang kenal Makkah nasa hade na polo ko hotele mak jamak si bawai disuruh lalu padongi ebe ku carana nang kalau hotele mak jamak na dia nang kena salai bola itu ini jadi agayar itu asra bi abdihi am kami matto taulino na palalo po ng Allah Ta'ala tapi ata ia ko mengaku mi aide yang ngakui pa pada utanaiki tesang Pak Prabowo tesang sisang tapi kau balik maka danai sakit ke Pak Prabowo de nah ya naro iya jadi angkat ya mengaku si bayang ngakui iya ini yang ngakui miris Pak Prabowo tapi Pak Prabowo de sangi nah itu jadi mako matiron na angka tau irisan ko po Allah Ta'ala angka tau makana ataka po tapi dia yang ngakui tapi angka tau na ngakui po Allah Ta'ala nabita na ngakui maka da atakui jadi di situ kemudian yang kedua yang ketiga nabita ro maka da lailam minal masjidil haram kaniona ilal masjidil aqsa dua masjid ya masjidil haram loko masjidil aqsa padahal yero nabi taka dena lokoro bawo dena koro lalangan na pole Makkah ibawi jo lo Madinah
Oko mani dari suruh masam pajang, selesai masam pajang Nabi tay napai bawa lo Gunung Sinai. Lebih sisa bukilo iparewa, itu lo Gunung Sinai. Okoi Gunung Sinai Nabi tay suruh masam pajang, selesai masam pajang, napai ipaliwangi sisangi Masjidil Aqsa. 10 kilo, 10,7 kilometer ke sebelah selatan Masjidil Aqsa. Angkau ngokoro agak lembah disebut Baitul Lahmi, Bethlehem. Isuruh Nabi ta masam pajang ngokoro. Pure masam pajang napai parewa tamu ke Masjidil Aqsa. Iya kene okoi Nabi ta Masjidil Haram langsung lo ke Masjidil Aqsa. Sisa bumi 40 kilo jarak nolah. Tapi pole Masjidil Haram di Tilau Madinah. Napai tilau buku Tursina, napai bawa lo Baitul Lahmi, napai pertama Masjidil Aqsa, mancaji 20 kilo lebih nalalangi. 20 kilo. Na biasa kak mangoto aruami ratu na 70 kilo, tate serawan itu start tate talu manito letu arewe. Biasa, do naruami ratu na lebih. De panagan na 20 buye ko to mangoto ro. Ko lalangang, de meto na matapa arae ko tau sitang ngami. Maka na masak po ko mako tu belan itu dia nama tapak pada kong katau oko kitu dangin akana pole kak menado malalang ona manujok kasi tiulat tu itu akana tau beropa nanya itu akana tau malasa nanya ya makiro karena Nabi diperjalankan jadi purai masam paja Nabi tako Baitul Lahmi iya na talue on rapa pasang okoi dia ya upake tu kalau kak joka iya umelo tamo ko tu biasa ko nata hubungi kak tapi tu aku tenang ini ga wali engka ga kiburu wali ko tau pandrita tu maka de engka pastas iya patamay salang ngete ko ko kiburu na biasa tu tanay to na maka da kinri bolana angka ga masigi na bagong atau engka gabung kagabun na pa itu wali biasa talo na salay iya ko tanya masigi musalla engka bunna ya tubungnya pura na doangi khusus pada guru tak kayak Abdul Rahman amodal na micui mi wae na bungi na baruba mancaji macino wae na engka tu kopi bungi makokor ko melo ka maki siwa ketumon rina pasa engka masigi ko tiasa Jamiatul Khairiyah engka ko tu sebelum tamalo ko tu engka ko robu pura na micui guru tak kayak Abdul Rahman amodal yoli lo macara mana mak bisa kaje ko robunge roh bucincing nama kedai aja tahan puang macare patuwe nama mapatje pak wae tasi macawe tasi esiwa nasa mapatje wae na tu maja aja na tu tak bisa kaje puang maka de guru ta lenga wae si kaca ye lengi wae si kaca na doangi na michiwi na panalo do tamo korobunge na panatutu na pakada baja pimuale wae na sisan na bajanna baru bayawe de gaga chauchin nong corona pa tak dapat jena mancaji si puluh mana teh koromalo weh itu jadi micu putih na tau pandrita naule ruba weh mapat jewe mancaji weh rino makanja guru tak Abdul Rahman abodalet engkau mau pi robungnya lah tu makokah saya pernah melihatnya itu jadi itu nak kade itu tau pandrita yang kami matau tu akan ramakan wali itu kemudian Nabi ta selesai masam pajang ko Baitul Lahmi pada nero nak makada ya ko tama ko kampungi lauki siara-siara ki buruk na tau pandrita ya to na tu ampai ko pura ki mapak boting isuroi anak telo masyarakat buruk sapa-sapa ya roto pandrita na siara ki buruk na ye di tau rapang tau sidrap na maka je mau pala dak ki na maka kan katu sebok di angka saya karama angka guru tak ke Abdul Muin Yusuf kali sidendreng engka tiki buru na guru tak kali pak baja tu nang ka mana mu itu iya mitu suruh lo siarai ko pure mampak boting agawa katana iya ko asoe botinge bajana isur lo masyarakat buru supaya lawi milau do ngiro tau pandrita napa milau do to puang talengi baraka anak-anak dan keturunanku pada baraka angkai talengi tau pandrita ya na riasa tawassul ya itu maka da puang talengi matu baraka bija-bijaku pada baraka angkai talengi atau pandrita ya neriasa bertawassul kepada para ulama aja tilau langsung ya kau milau langsung tawassut asalna itulah yang musyrik
Aja tahu kada ondo upa. Masalah di tu. Petakulo, petano, kaya me apo mo sila lo na pure pabuting aja mula saya. Ya tu lancar jelasa itu. Musyrik itu. Jadi lomi bacangi Fatihah, bacangi surah Al-Ikhlas, milau doang ngitau pandritero, napa tu mengilau ko pong Allah Ta'ala. Puang, talingi baraka anak-anakku dan keturunanku kala sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama ini. Nah, itu. Pada mentija kau kata letek bola baru. Kau tu menrek bola na nama balo, agak biasa po. Mudah-mudahan kasih bija-bija kong kamatu mulai mak bola mak koto kanjana. Kaya biasa makaro to. Malite oto baru na talo bola na mudah-mudahan kasih nama dito ka mang oto baru ka anak ku bija ku matu mulai melio to makoy. Pada manamuya tu. Tawasul manamosan na itu. Jadi tapahang ya. Di na salah ya ro. Iya. Iya mitu na salah kalau ki masyarakat kubur napa to mangilaw ko to matewe salah-salah gitu. De to mangilaw ko po Allah Ta'ala pada na lengiro. Aga ya lengi baraka pak disengap baraka kewalian diberikan berkah karamah. Begitu. Iya na rotilaw. Iya tu kolalo ka ko dole pango ko kiburu na guruta kay Abdul Rahman Amudali. Paling tidak saya itu yaw silam puna. Kiringang Fatihah. Iya. Makir. Jadi na ampai nabitah kin ribawa, ibawa lo Madinah. Onro na malaikat dapurang. Napaitila ko bukit Tursinah. Maka dari nabita onro nga gaji iya nabi napulangi malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril onro na Nabi Musa si pak bicara langsung si pong Allah Ta'ala. Ya namelo si pak bicara pong Allah Ta'ala Nabi Musa ukilau Itu jadi onro na ya Jadi onro mak baraka ero. Napa mataru loko baital lahmi. Maka di onro ngagi nasa onro na Nabi Isa jaji. Makan jatuh onro Nabi. Itu kira. Jadi itu tempat-tempat itu di Nabi disuruh singgah di situ. Napa ipatamo ko Masjidil Aqsa. Nabi tani suruh mancajima. 20 pa Nabi dan Rasul mancajimakmu. Jadi na tu patunjuk maka dan Nabi ta mematu tu iman na sinin na Nabi. Tapi tapahato ya maka dai masampajame man ya tu Nabi ta napa joka. Jadi aja takada di pagasam paja sebelum raja dai angkana. Masampajang ya Nabi ta ko Makkah masampajang ko Madinah masampajang tu ko Bukit Tursina mancajima lalo ko Masjidil Aqsa. Itu. Jadi aja takada tu sampajange paangkat tu tahu maka dah boleh manima meraja Nabi ta napa keperita sampaja denako. Mapamula mo Nabi Adam ang kami mana sampajang. Itu kira aga pak dongan Nabi Ibrahim. Ni ka mapalay pak dongan Nabi Rabbana liyuqimas shalah. Natapu di sampajange. Rabbana liyuqimas shalah faja'al afidatan minan nasi tahwilai. Tegere. Agar Nabi Zakaria. Rabbana maka Nabi Zakaria wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Mana sahih? Tatungi masampajang ukilalan na mihrab. Nabi Isa waktu tanai agar nasa Nabi Isa saya diutus oleh Allah untuk memerintahkan salat dan zakat. Mak bicara sampajang memang nih. Itu Nabi Musa masampajang, Maryam masampajang ukilalan na mihrab. Jadi ia tu sampajang etannya pak kasih baru. Angka namo Nabi paturung angka to na sampajang. Makanya waktu na Nabi tak boleh mameraja. Narewa lo ko langit ketujuh na siruntu Nabi Ibrahim. Aga nakutan na Nabi Ibrahim. Aga mu boleh Muhammad. Maka Nabi tak sampajang. Denah kada Nabi Ibrahim. Aga ya sampajang. Tapi maka dami siaga. Apa namoli nang katu yalengi. Memi makutan nang kada siaga ko yaleko. Maka terlebih 50. Itu. Pada ko tolo si runtu Pak Bupati nang karewa nang kutana kapal desa kada aga yelek ko Pak Bupati maka ang kabantuan maka da siaga na kada seko makiro de na nakutana Nabi Ibrahim maka da aga ya sasampaja apa ni sa memamo no ilok ko Nabi Musa malada pa maka de Nabi Musa makutana aga naleko pong Allah Ta'ala Muhammad maka Nabi ta sampaja nasa siaga maka de 50 de nah kada aga ya sasampaja. Jadi aja tak salah pahang maka dah boleh manima meraja tenapang ke perintah sampaja de angka memang nah ayak nai buka korangnya nai buka nah de panipu de panipancaji nabi ta malahir na sampaja memang nabi engkatu Nabi Zakaria wa huwa qaimun yusalli fil mihrab matangangi tato masampaja ngukilalan na mihrab na ina sampaja hana jama Maryam masampaja ngukilalan na mihrab Nabi Isa masampaja Nabi Ibrahim nasurallaloha Rabbana liyuqimas shalah
Faja'al afidatan minan nasi tahwi manassa sampajang. Iya. Jadi aja tersalah paham makna boleh meninabi tamami raja napang kayasa sampajak de. Cuma iya miro sampajangin aja main nabi maka de itu pandrite makdu padupang. Angkat tatto mi mangolo ko puang ngirila tattongan na naringerang napa mapuji-puji lori pong Allah Ta'ala. Iya naro nasa sampajang de naroko. Iya naro napake umat na Nabi Isa. Itu ampai umat na Nabi Isa ko mak garejay de naroko tatto mi makelong. Iya, yang kata maka dade angkat tudami na pangolo niya tinna lori pong Allah Ta'ala rila mangolo na natin masjid di papinat din na si bapuan na yan na riasa sampajang tapakoroy yan na ro na pake Nabi Musa. Jadi yan ang kataw maka dade kaya masampaja cica micuku cica cenga anggota na Nabi Musa yatu dan ni anggota na Nabi Tah. Suri matu sampai Nabi Musa kok ke Suri Mondri. Apa si anggota Nabi Musa. Iya. Jadi yang kapangkam itu tahu dia naroko pada na sujud na saya sampai jam ya miro pakai ya sampai jam apa si betul. Iya. Mapa si langsung oh anggota Nabi Musa ye. Itu ya kong kata tato bawa mi mak baca de naroko de naga nakada yang penting pura ni upangolo selesai oh anggota Nabi Isa iya jadi makiro ya aja iya itu sampajana Nabi ta angka roko angka suju angka tudang yana tu ampai pitu garakan pitu to tingkat talangi nola Nabi ta menre na batu sidratil muntaha iya kemudian selesai wi mancajiman Nabi ta ko Masjidil Aqsa masuk iloko isaliwan na palataran na tu angka batu koro mapute-pute malibu yawa malapayase koniro menre Nabi ta tudang o koniro ni jampu Nabi ta peristiwa Mi'raj. Jadi Isra itu ala langal linomi ya ko makadani Mi'raj ala langal langina jadi okur ya se na batu itu dan Nabi ta ni jampu makat dek ni Nabi ta ipendre iloko langi pamulangi tapi ya batu na tudangi Nabi ta macio nacio di Nabi ta menre na Nabi ta macio tu menre na tu na cukuki Nabi ta naitai makadawe macio ya batu tudangi we nak Nabi ta okono tu de nak Nabi ta rewa ko makadami Nabi ta kono tu takkala tarakato ni batu ewe tapi dia tu na jaji menre nasaba isuru ko Nabi ta kada kono tu letu iya soe pak bue iya batu tak gatumo pi letu iya soe makanya komeki mita itu tak buka ko HP tak angka tu batu gantung peristiwa Isra Mi'raj angka tu de na tak gesa kota na yawa tak gatung na iya kui timbangnya tu batu nuleng kar 100 kilo lak bitanah nah tapi sampai hari ini batu itu tidak akan turun ke tanah tuli tak gatung nyukulino apa dena karena Nabi tarewa ko maka dai okono tu jaji lepan ni dena nanolok kolino talututui menre nasaba ayatnya ni macio dan itu peristiwa otentik yang sampai hari ini masih ada. Iya. Jadi menre ni nangita Nabi taloko langi pamulangi angka ni Nabi ada dupai apa neneta tu ada ngoko langi pamulangi iya na Nabi ta nene ta dapat tahu masara-sara nyawa apa tahu boleh suruh gaya dempera lokolino iya nangka kepala desa mancaji rakyat biasa masuk susah tuh iya camat mancaji rakyat biasa masuk susah tuh bupati mancaji rakyat biasa masuk susah betul na angka tu kegundahan tahu pura sogi na tapatakasiasi lauki siaraiwi tabura-buraiwi atin iya ya kongka kepala dinas mancaji guru biasa loki siarai ta chat mo tabe mandisi-disi mo kita tu pak untuk mapamago istilahnya yo poko camak mancaji bupati aja mo talo mitai menre mo jabatan iya na pasabaran Nabi ta na siruntu Nabi ada ngepa tau pole suruh ge na dempar lokolino itulah hakikat bertakziah angka tau liwa watana makareso tapanakan nastaro lalo ki siarai liwat khusus sana tu paya ko tau magala tu nakan nastaro jala pikiran na melo mak jaman ada boleh mariga gede maka susah papinadina iya na tu perlu ibu raburai pamago istilahnya ini tu Nabi ta ketemu dengan Nabi Adam menre iloko langi kedua
si runtui Nabi Isa si Nabi Yahya Nabi Isa na tu tahu macala dak tu nasaba doktor apa ya tu Nabi Isa na patu tahu mate isi na po Allah Taala yo po doktor tadi na pamati tahu tu Nabi Yahya tu tahu makan jatuh tahu hebat mak dakwah menre Nabi taloko langit katalu si runtui Nabi Yusuf Pak Nabi Yusuf tu ko langit ketiga ya Nabi Yusuf menteri keuangan bendahara negara ya kini dia ke Indonesia Sri Mulyani itu alena matro keuangan negara tapi itu Nabi Yusuf tu makaleleang apa ita rungku masu manipola tarungku angin apa mancaji bendahara negara jadi ia mana nancaji menteri keuangan masu manipola tarungku angin yo putih di biasa ke Indonesia pura pi mancaji menteri napi tarungku iya biasa sigilingan ni jadi ita rungkui masuk pula tarungkui yang macam menteri itu istilahnya makin ita rungku gara-gara politik itu kemudian menrei Nabi ta ke langit berikutnya si runtui Nabi Idris iya Nabi Idris Nabi paling maca pak magi na maca 72 bahasa nak kuasai 72 bahasa nak kuasai Dito tu gaga Nabi misangi tulis menulis pertama kecuali Nabi Idris. Alih nama itu pamulai. Makanya Kuba itu dari Nabi Idris, piramida itu dari Nabi Idris. Itu ampai na cengari langi Pak. Na cengari langi napa makita macenne nasang. Peko caranya langi dia nama rutu na de gaga tian deh. Iya na tu nakibua iya sange Kuba. Okon itu nangka Kuba. Maka do Europe ko langi matong ko makoy yang penting makanja iwirin na macenne dia na marutung jadi kung ka masigi pake Kuba napa pake tiang salah-salangi itu jadi ya tu Kuba sitongan na pengganti tiang ya nang ka masigi nang ka Kuba na degatian na berarti itu berhasil itulah Nabi Idris makanya piramida itu tidak ada tiang tengahnya itu Nabi Idris itu arsitek modern menrei Nabi talayase si runtui Nabi Harun. Niga Nabi Harun pengawalna Nabi Musa. Pak Nabi Musa tu tahu dia makan jak bicarana apa tahu pura moro ngawara. Watuna anak na patami aware kusumpan mapunco lilana. Ina tu ampai na dena anu mak bicara. Ina tu ampai kepadongan na Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli donna Nabi Musa itu mitau iko dena lancar kong kami na pau jadi male juru bicara Nabi Harun asanna awalnya bukan Nabi Musa mi mangilau tapancaji Nabi yang ngak po makanya menjadi Nabi itu Nabi Harun menre ilayase Nabi ta siruntu Nabi Ibrahim ko lagi ketujuh aga kehebatan Nabi Ibrahim dia nagaga tau abo sewana dia gaga kalai apa waktu na melo ya tama pi dia nang kana maselang malu api yo po tu ko idi ka pat ko to me tu nung kamana di donge masuk itu kong kana tau me pabantu wai ki jolo me ki aja itu ya Nabi Ibrahim malaika malah saulu macan ne ko sidapin Nabi Ibrahim nakap bi Nabi Ibrahim musamoga ye tu ale mo milo itu no maka Nabi Ibrahim wisasa napura ne iputus ka maka me ka itu no katoni ropi malu ci di kampo tau pasipulo jon na suang maga kira-kira Pak ko ci di kampo tau si di Kabupaten Sidra pasi pula jual nasuh na itilok ko lapangange pada mangisangaju ta tilok lapangange melo itu nu Nabi Ibrahim ya dempara man itu ya dempara tama pie ya naro pasi di kampo tau ti aju itu nu Nabi Ibrahim patapulo sona patapulo ni na makan repi na pacapi rojue coba gare ya pengen Nabi melo ni apa Nabi Ibrahim malah saulu malaikat ena sawe iya tatan na po Allah Taala deje na masara-sara nyawana ya naron nakabi maka de gaje tumis sa ngele mo may tuno maka nang babay wisasa kada yung malaikat mape de milaw bantuang nasa kenro nasa dega mo isang itugas ko maka na itugas ka ko po Allah Taala matoro yang inge si babosye ang ilaw ba mo ko po Allah Taala ya ko napalaba ka law palutu manang iya pihe lau papole ang putim balyungen na lutu manang iya na pau papole bosye pat de na ituno ko maka day Nabi Ibrahim
Kinro memang ilo nasa ko po ang Allah Ta'ala. Maka dia Nabi Ibrahim. Namun ya sisam mato ko po ang Allah Ta'ala. Aja nanay ko suro. Lansu bawan. Panrasa-rasa si ko tukoy ko si usuro. Yan na ro. Dia nami pake malaikat. Yan na tu at tu na melo ya dempara. Aga doon na Nabi Ibrahim. Kaya mapala idon na Nabi Ibrahim ro. Na dinanri api. Kamapala Aga doon na. Tania kulna ya na rukuni tania. Ya rukulna ya na rukuni puang Allah Ta'ala podangi apie. Ang kapak doangan na pau Nabi Ibrahim na ipodang apie kada acake ko. Tana ya ro. Ya ipuang Allah Ta'ala mi pawi maka da kulna ya na rukuni na podangi api maka da acake ko api. Ia cake pas salama elo ko Nabi Ibrahim. Ya aga na doon na Nabi Ibrahim. Yaitu na pau Nabi Ibrahim. Hasbi Allah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Apa lah nih? Iya ro. Iya nanti nak kena tahu pandita ya komeko makin rek baca iya tu buah kau dia marigaga tu. Ya komeko motor baca iya tu. Angka gaga melo mola musak di maraji maka dawai bahaya ji aku gagawe. Angka maka dan kakama turusalo angka kamaga ko mayo ko baca iya tu. Iya baca. Magai buat sewa kolori pong Allah Ta'ala yang itu dibaca hasbi Allah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir maka di pong Allah Ta'ala we ataku iya pe na renungan mewaiwi maka di pong Allah Ta'ala podangnya pindah cake kopi cake mapas salama eloko Nabi Ibrahim patapulo sona patapulo nina denan ria itu yang kamu masih kira kulalana tangana pie pat de pie maka de ni masuk de na tuno pie pak sipak na mimatuno tapi natengi pong Allah Ta'ala sipak maka solang apa ya siya pancajingan na pong Allah Ta'ala na yer yan na ro na pake guru ta kalisiden reng almarhum watun na melo itemba o ko tantare watun na si bapak kahan maka de pak aga mo baca mo Yusuf na de na sisan na kan na ko piluro iya manai mana pak kahar mabulong mana halelela sabuk mana palona sabuk pakaian na kan tapi dito miya na malo itu maka dari guru ta pak maka dari guru ta presiden reng cerita na ro guru ta profesor doktor Rai Marsyad maka dari guru ta presiden reng we kahar jago tonga ko bela ita gia tu pakai mo na mabulong mana hatu sabo-sabo na diga marigaga lilim maka dari pak kaharya se poiko na dia tu ga baju musope na pada muki jadi maka dari de to mampasilolo ngaga mo baca na de na betu ko piluru maka dari pak kahar de pak guru upodamo ko tapi podato aga mo baca na de na kan na piluru apa nakan lamui pak kahar tapi guru tadi nakan nai maka dari pak kahar watun nawi tarona tantare maka isanjatana tapa watto kang yati maka da iya ro sanjate taumi maki buai iya watakaleku puang Allah Ta'ala maki buai de namung kiase ya ki buana rupa tawe na ki buana puang Allah Ta'ala apa watakali ku pong Allah Ta'ala maki buai ne ro senjata tahu ide na mungkin maka solangnya kok kibuan pong Allah Ta'ala na yase wajujun na minan repiluru apa tahu jai itu tapi guru ta kalisiden de na koro itane kada gatosi kum baca maka de guru ta kemu de maka da maro na witana tantare naka senjata na maka da namo masih di sini na isa na taulinoy namo masih di sini na taulinoy melo solagi ka nareko puang Allah Ta'ala dia na pakilori salamat. Dia gak bacaan pak. Iya miro keyakinan mi. Iya na tu na pakai to pandrita maka dia memang rebembe. Atau kangiati maka dade Pak Bura ya ro. Andre ni yo pidi de penyan kolesterol ya. Merenak memang. Ya kan makiro. Api jepuang tanya baca. Iya itu. Iya tu nak kenali Pak Bura. Yang mana tu? Yang mana nak pakai? Iya. Jadi dia nama dia gagau pangolongan. Oh kemana itu?
Ia nang kagaga bismillah insyaallah. Mencaji pak tamu ko mencaji pak bura pak barakai. Assalamu. Tandre ni. Aja mina liwa. Pak idi mandariki mandre taliwa. Aja na liwa. Yan menci pak bura. Ia na tu nak kata motor riolo ali pak bura. Na yang mana motor na pake api Jepang. Pada seret nasoya pak melokulo Lampung banjir itu 5 kedani sapiri aja lalu tak terus tak selabu gitu. Gangka posi rote kerana sa gangka ruway na sa kusadena masige. Tulna kada deta lolos lepi dena talolo makadaka tau makundru to dega pakuragan aku de taro ka la koroya ko we maju la tu koro malala la tu masige pura sempajang urunti ing kaparahukare kat bini teh makada dia kenapa diantara kak bela pakai dia saya teraja di stas antara letu bandara jadi ia rata-rata 5 kedai labu-labu kami kursi lapo dia nalaba jadi dia aja nama aku raga muki angka motu dia mina bukarangi lalu Allah Ta'ala ko dia tu makuraga ya makiro jadi pak balu muki lo muki ko tu pasai lo tu dah angka motu tu nang kadale ini ko monre boleh moro ki pak jalo apa tu 5 dareke makadai malaikat tahu kundru memang moje lega ya makiro itu penting upa pahagi ki itu ko agama kemudian langit ke-7 nasiruntu Nabi Ibrahim naro matarru menre Nabi tako sidratil muntaha de nagaga dampingi Nabi ta iya na tu Nabi ta na pauwi maka day watu kumameraja talu pak disangan na lenga po Allah Ta'ala na pakai bokongnya si di pak disangan na suruh ka palabang di nawa di ngusuk mo pak disangan nomor 2 wadi wapak guru wadi de iya minonroy pak disangan nomor 3 de nawa di wapak guru katu pak disangan de na pak guru na bita pak disangan na pak guru na bita itu adalah ilmu fikih hukum-hukum agama tata cara na sampajangnya ge komo yang mana tu na pak guru haji na pak guru mana angka pak disangan de na pak guru na bita alena monroiwi alena nonroi wadi na pak guru wadi de kega ada beberapa Sayyidina Ali ditalkin dengan kalimat la ilaha illallah 3 kali kepada sahabat yang lain tidak. Angka sahabat pak guru baca suratul Fatihah dengan 1 napas. Sahabat yang lain tidak diajarkan. Magai dena yang mananna tahu wat di langsung pak guru Nabi ta naita Nabi ta maka do ia tahu wat di male pak disangange. Ia tahu dena wat di nalaya. Ya na tunang kata watun na tama ko Nabi ta tahu matatu da mangolo ko Nabi ta. Ya Rasulullah fa inna Allah. Ya Rasulullah kinru je mun rupo Allah Taala maka Nabi ta wallahu ala arsy istawa ya rupo Allah Taala ya se imun ruki arsa. Made ni dia pernah salai pintu nang kasih tahu mata lolo ko sida pena Nabi ta sahabat nama toro ya Rasulullah fa inna Allah kin rimun rupo Allah Taala Rasulullah makin Nabi ta wallahu akrabu min hablil warid ya po Allah Taala lebih macawi na ya ura alomu pada mu ipakutanana ya ro nak tahu jokai ro magi na le jawabanna ni Nabi ta maka yo nak cide ahli syariah ya ku podangi maka lebih macawi na ralum tapa maka ya na tu pe puak ko makoi yo po yo nak tahu makutana kadui ahli hakikat na pahan ni ya senge wa huwa ma'akum aina ma kuntum tuliang kay po Allah Ta'ala si baway ko kenro kumonro ya na ro na pahan sehingga makin Nabi ta lebih macawi ni ora alum jadi dia itu na pada mana nga namo je tu di anak tang katua gaga wat dipodangi dia wat dipodangi mak itu kemudian yang ketiga angka pak disangat dia wat dinapak guru Nabi ta nah tiap memang tipu Allah Taala hanya untuk dia itu adalah ilmu sir ilahiyah nah boleh siruntuk Nabi ta si bapong Allah Taala siolong naita rupan na pong Allah Taala jelas dia bisa melihat tapi magi dia gaga makutanangi maka maga modelek na pong Allah Ta'ala. Dan apakah Nabi pernah menjelaskan tidak? Laisa kamislihi syai'. Iya. Jadi dia itu dia gaga itu Pak dan itu sir ilahiyah. Makanya agak tujuannya Nabi teh pamer raja tanya sempaja ko ya. Pura ukaji pura mak guru ko topan di tempat tareka ina makka daitan nia sampaja na yoli Nabi telo mamera jaga pale
linuriyahu min ayatina. Melo ipitang tanra kuasa na pong Allah Ta'ala. Denia curita. Apa ya Nabi Musa kaya curita mi. Ya Nabi Ibrahim ya curita mi. Angka Nabi pura mite pong Allah Ta'ala secara langsung degaga. Angka Nabi mite tingkatan na langit langit ketujuh degaga. Angka Nabi pura mite suruga macane ukilala na suruga si neraka degaga. Angka Nabi pura mite apalan na sampajangi deto gaga. Sesaya curita manam tapi nabita linuriyahu min ayatina, diperlihatkan oleh Allah sebagai tanda kebesarannya. Jadi pada tukung ka tahu nak kada angka onrong kurma kabaloy ya ku ya curita mituli lala itu matana na samako aka padahal dia anak ko. Itu yo poko pole mita ya biasa nang kaya sa studi tiru. Studi banding elomite mako pali makoy. Nabita itu diperlihatkan semua. Jadi aja nata masahara pa aja nata kada angina iya tu pacala kuburu manasangka apa nabita pure pitang iya roya sange tamarana